Kaya mga sulbaran detoy, buyaem tatulungan ka. If x equals 3, what is 2y times the quantity 6 minus 5x in terms of y? So, given nga ti x equal to 3, kahit na nga sa when mabalin tayo nga suktan or i-substitute yung 3 ka dito nga x. So, 2y tapos 6 minus 5 times 3. So, umo natin nga sulbaran yung 5 times 3. 5 times 3 ket 15. So, bali nga 2y times 6 minus 15. Tapos, sulbaran tayo di 6 minus 15. So, 6 minus 15 ket negative 9. So, the final answer na ket negative 18y. Ket the letter D.